A gdje je film? Ja mislim da ste se svi lijepo meni. Ajde, tako A da ko veli dobar tek? Da, dobar tek niko ne rekao. Imaš luka, kaj? Uj, krkačima je. Banani smo. Dobro je s vami, daj. Je pa to zložite, nego će neki dole, neka se upanuti. Treba i kamerman. Sljedeći put tanjure donesite. Je, to se već pretjerivanje. One Imamo Slovijeta. papirnatne bokte. Dobro. Ljudi, idući put ja donesem svoje kobase da to probate. Sutra imaš priliku. Što vidnije mjesto te čaka. Ja, ako tu nema nišer. Targaj mog prava. Ovo je moje tijelo. Lomite zavese. Čekaj! Trebalo se ponoviti. Vrijeme oca i sile i Duh Svetog, amen. Blagujemo ovo što nam je Bog dao. Sad ste se zmislili. Svi, ovo je moje tijelo, ko će se zaostati. Valentino, daj mi napravi. Amen. Daj mi napravi sendvič iz špeka. Pa napravi si ga sam. Daj mi kruheka. Mama mi doma ne da, daj mi zvijeku. A došlo? Daj to fino. Da sam znao ja bi Luka donese, da sam znao da bude za ozbiljno. Luka najmanji problem. Znate, niko nije Luka donesao. No? Ali sutra su da li smrdili bokne. Dakle, niko nije vina donese. Djec, ja sutra vam treba da rasim kjećan i kada ne znam da Treba čačkalicu. Bitno da je masa, ja baš ti zajedno Luki dajem. Dodatno. Daj da mi neke domaćemo. Koja masa? Koliko imaš? Da završi neko. Probaj prve moje kobasa. Moja. Ajde, bum. Zato ima toliko papra. Bum, Moja krklec. kobasa su ti najbolja. Ima se to najbolje. Ovdje zdravo. Znaš, imaš mjestice rezervirano. Rađen. Kako to? Sandro? Ovdje je. No, Draž. Daj, eto. Daj, daj. E, do kraja godine bomo imali i vilce i no...